Can I order nasi goreng, but we take to home? And then I want nasi goreng special from, I don't know what this number. Can we do with a plus with bakso and egg? Mama makan ini. Iya. Dwi Putra. Baru mama makan an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di rumah makan Dwi Putra, Pak. Mau pesan apa? Tapi tidak bisa injak. Can we sit here? Okay, Mommy. It's okay. Thank you, Mommy. Can you call the staff? Because I want to order something. Okay, Mommy. Permisi, Mbak. Saya mau pesan. Pesan apa? Can I order nasi goreng, but we take to home? And then I want nasi goreng special from, I don't know what this number. Can we do with a plus with bakso and egg? Jadi mau pesan nasi goreng 3 mau dibawa pulang, baru nanti itu ada plus ditambah dengan bakso, but not spicy, tapi tidak pedas. Ya. I'm Pak Guru. Pesan. Uti bahasa Inggris. English. Something? Yes. Apa yang mau dibantu? Iyo, ini bahasa Inggris. Ini, Ndok, bahasa Inggris apa? Ayam lalapan apa? Chicken lalapan? Chicken lalapan, what happened? You want to order? Mau pesan satu? Chicken lalapan, one order. One order. You want to order? Mau makan sekarang? Bagi pesan kamar ayam lalapan satu. Tapi sisa bahasa Inggris. You don't know how to talk with English? Orang mana? Mami, Where are you from? I'm long time stay in Netherlands. Netherlands. Belanda? Yeah. Are you sure this place nice place? Yes, Mami. Are you sure? Yes. Yeah. Oh, really great. Thank you so much. This money? Yeah. Ini uangnya. Olah mana? Astaga, saya ada kali Pak Guru. You understand and aku lapar dari kamu dengan pembahasan ini siapa tuh? Mau bilang lapar. Sorry, I'm not understand what you say. Maaf, Mami, saya tidak mengerti apa yang tadi Bapak ada bilang. Yes. Mami, what you thinking about restaurant Dwi Putra? I think it's a nice place and then clean. Yes, and then I like open place. Yes, you can have the circulation nice for your ear. Yes, your nose. Not somebody smoking here. Mommy, let's go back home. Yes. Now we go back home. Yes. Wait a minute, I'm not waiting other money because we do not yet pay. You already pay, but not yet give back. Oh my God, sorry, Mommy. Bye bye. Oh, see you. See you. Mau bayar ini? Oh, ya, Tipa ada makan lalapan tadi ya? Iya. 18.000, Pak. Oke, 18.000. Kenapa, Pak? Saya ke istri dapat lupa isi uang jajan ibu. Astaga, baru makanan saya sudah isi. Saya sudah makan ibu baru. Tunggu ibu, siapa tahu ada yang tak selip-selip. Alhamdulillah ibu. 2.000 ibu DP isi boleh? Oh, tidak. Mau bayar dulu ini, nanti DP sisa saya mau kasih singkat. Iya. Ibu percaya saya? Percaya sekali, Pak. Saya kan tidak. Ibu percaya saya? Percaya. 2.000 dulu ya? Ya. Nanti saya kalau mau singgah, ya. Saya mau kasih kan DP sisa. Oh ya Pak, ya. Ingat saya pemuka saya. Ya Pak, Sudah, Ibu Solia? Ya. Solia? Paling ganteng, Pak. Bukan paling ganteng, masih ada utang. Oh, iya Pak, ya. Family guys. Halo guys, hari ini saya berada di rumah makan Dwi Putra yang beralamatkan di Dusun Tohulito, Kompleks Kantor SKB Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta guys. Mau tahu ke sana, di RM Dwi Putra ini tersedia berbagai macam menu, makanan dan minuman. Yang enaknya di sini juga boleh mubah sendok sendiri guys.
Guys mau cari ikan bakar, guys mau cari santan, guys mau cari sate, guys mau cari udang. Di rumah makan ini ada tersedia guys. Bagaimana guys, kalau Anda tertarik jangan lupa datang di Dusun Tohulito, Kompleks Kantor SKB Desa Mohongo, Kecamatan Tilamuta. Di sini juga mau cari yang panada-panada tore, dan yang lebih spesial di sini ada DP sambal roa, enak sekali guys. Wow, lagi ada satu guys, ternyata RM Dwi Putra ini menerima pesanan catering ya. Pokoknya DP harga masih murah. Info selanjutnya napa DP nomor guys. Salam family guys.